Elega Jiwan Solima kamo channel linga number 1 misava hinkwayo channel linga number 1 ka ti channel hinkwato ta YouTube ta Xitsonga amkela nakambe album ya Shoni ile kutirheni kahle ngopfu ni foneliwe vo mhani to tala ngopfu hambi vo mhani hambi vanhonyana Steve va kha va ku mativa vana lava va yimbelela ku nandziha ngopfu hey loko avo va ri va hina mativa ve va hlamusela ku ri swa positive hikuva vana va ri talented hi ndlela liya so va navela ku a hi swi tivi ku hi ngo swi endlisa ku yini ku na va hina vana siku rin'wanyana va tshuka va va na ntokoto wo taniya swi simple mi tihlanganisa na papa vona eve mi twanana mi sayina hansi ku ri hi le ku laveni ka mbewu se ni ta ntahaxa mbewu mi ni niketa miliyoni kumbe mali ya leyi nga ta va hi twanani yona mi ta va kuma vanhu va ku fana na va lava more special loko ri ku mi lava ngopfu leswa tinkambi hayi ni kona na volunteer ku tanta ndenda tani mara na cancer swinene xitiviso xa nkoka i ku ala ka channel ta va kha hi vuyisa ti show leti ta ku hi advertise vanhu hi interview vanhu tin'anga lava va nga na mabindzu vafundhisi lavo boha hi mijolo hinkwato ti show leti ya mi ti tivaku ta timhaka ta vanhu hi famba ku kha hi goboza ti ta va ti kha ti vuya a hi ri na problem ya ku microphone leyi a hi tirhisa a yi boha ku hi connecta swilo swo talo yi lava na ti sound card yi lava na ti laptop ku endlela ku ri hi kota ku teka sound ya perfect mara ma swi twa ku sweswi ni twala kahle njhani hambi ku kha ku ba moya i mhaka ku ri se hi fixing mistake ya leyo kumbe xana problem leyi a hi ri na yona so ti show hinkwato ta vuya hi leswi a ni lava ku mi tivisa swona leswa swin'wana swa mbewu no bula hi ku na mativa ma dinjanganja sweswi ma famba ma kha ma ku hi lava tinambara ta soli hi la mbewu a no ba joke mone swi endla swi va clear hi nge se ti nghenisa amilandzwini kumbe xani ku nge se endleka swa gome ra mbewu ku cema swilo mara no tshemba ku a swi dangerous a yi komini video leyiwani a yi ri ya switiviso inkomu Ntokoto Studios home of technology.